inna ala allahi azza wa jalla ahdan allah subhanahu wa ta'ala maccan ahude manake ila ahude hippa foni ngami samar alun insa durkur mattaka mastuwa chen durkur mattaka liman yashrabul muskir mastuwa che beenon ko fikam gwanama an yusqiyahu narakaga ene bonde veni min tinatil khabal kya buime narakaga ene bonde ven ei raluga duniyega rami boyel bay mehonna kidem wara izzatuge buimekka mehon deken waradde mati darjaga mehon boyච්ච කරලා ke hon deke gotu den ei sharafu wari buime bay mehon kiyawa suleya sharafu wari buimekka mai boyegen den he ole gote boy ei mulin he masalen ati qalu ya rasulullah ma tinatul khabal kubahe tinatul khabal coaching hei qala arq ahli an-nar aw usarat ahli an-nar rawah muslim hadis kurabi ei narakaga ahulwaringe gang ohore diye oni dale emihunge gang ohore andamundaruga ohore munda faadiye ei emona bonde wenech mior matiri wananta kale matiri nuwajjam den arman jahana kayega mi shariyatu go asire eha adaba hamege jarima hamege insana diumu kuriga insanage manaviyat imantarikam insana bahifatta de ifatta dembes miche matiri nuwajjam den harman jeheni kalen ehem vaccine den ehem katte jahan jen jahan kay matirwa ni shariya buna ekam ko dulenno korwen hen ehem men hondo kura boyengos kare honna gege dorwa tala dorwattala mi kine mi mastuf mi genengige agon men gengas damwar godega mi hogas hamala dini damwar tinejjir tala jehi dorwattala kire mi hengene mastu gen no ene heri mi hogu vene jamastui eterenge mi hogu dima jamastui mi hogu no jama hama he gonna ei mastu en ulege hunnenge etere nangol firiheno vene jam dengere mastu den hisabun dia nangol etere mi hogu no vene jam hama he ma ek wade ngure at kol kola dan dia imi holen jek noni olige